Muthi wa keri kiumia giki kiama kia UDA ni gikambika mihango ya kura cia Wamurani weru icigo-ini 4 cia umbunge kuria kurari na mateta kuma kuri aria maranyotagira tigiti wa kiama giki. Kaunti-ini ya Naikuru kiama giki gakorwo igicokera mihango ino gicigo-ini kia umbunge kia Rongai niguo kwamurania uria ukang'ethanira na mumbunge wa ihinda riri Raymond Moi uria urarugama na tigiti wa KANU. Othe na mateta ni mwitikirio kiarehe mateta guku na tukumacurukira na ndaika mujo no tukuona na kino tukuona kihonia tundu andu othe ni UDA ri andu UDA matiriaga kuiguana no tukuiguana na turikaniro atuguthie na mbere na turikaniro atugwika. Ihinda-ini riu kiama giki no gikambika weru mihango ino gicigo-ini kia Moiben kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria kurerikana ni kurari no kugia wa wara. Muthenya oro uyu no gwa ithurano ici gatafanio gicigo-ini kia umbunge kia Nakuru West kumwe gwa kuria ithurano ici tatafanirio kumana na muhuhu wa ati ni kwari na andu mari na mubango wa gukugia wara na oho wandi ni itanyihire 15 guothe bururi-ini kuria kurari na mateta. Mundu wothe wa kiama gitu ni agakora ritwa riake ri hau koguo andu matikana makiagikora wa kiama gitu no gekora hau. Maya mokite o riri aria matanagia na munyaka wa kuyukia tigiti wa UDA kaunti-ini ya Naikuru monanitie kwaga kuiganira makiuga ni kurari no kugia wa wara na uguo makenda mihango ino icokerwo. For in the 8 polling station where there was ballot stuffing, they changed the result, and when I disputed the result in the tallying center, the OSPD Gilgil chased me away using his police officers. All my agents were denied access in the tallying center. Umwe waria marekereirie mateta ni hamwe na Stephen Gatimo ururethaga tigiti wa UDA kuhitaitanira giturwa kia umbunge mwena wa Girigiri. I'm going to pursue the matter. I will use all the party avenues for me to get justice. If the appeal fails, I'm going to go back to the people, my supporters. We are going to consult widely and we shall know the next course of action. No kaunti-ini ya Mombasa maundu ni ngurani aria matanahota kuona tigiti wa UDA makiranira kurugama na kiama giki nginya muthia na kwerekeria mahinya mao hari kumathira Ruto kura. Hapa ndani ya nyumba ya UDA munakaribishwa nyote. Tunawaita nyote mushirikiane na sisi. Yale mageuzi mliokuwa mkisema change must come ni yale mageuzi sisi tunasema an economic revolution ili kuhakikisha tumebadilisha hali zetu za kiuchumi. Aria marahotanire ithurano-ini ici cia UDA matanyetwo kwamukira certificate ciao gatagati ga tariki 23 na tariki 25 mweri uyu mbere ya maretwa mao maneanetwo kuri kamiti ya IEBC.